ku ngoro y'umukuru w'igihugu cya Cadi hagabwe igitero cyaguyemo abantu 19 barimo umwe mu barinda perezida. Leta yavuze ko itsinda ry'abantu bari basinze bateye bafite imihoro n'ibyuma. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ibyo Leta ivuga ari umutego. Abanyamozambique babarirwa mu bihumbi bahuriye mu murwa mukuru Maputo aho bakiriye Venancio Mandalane utavuga rumwe n'ubutegetsi wagarutse mu gihugu nyuma y'amezi 2 yarahunze. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara kuri ubu ufite imyaka 83 yavuze ko afite ubuzima buzira umuze ku buryo ashobora gukomeza gukorera igihugu. Ibi byazamuye amajwi ko yaba yifuza kongera kwiyamamariza manda ya 4. Dusubire muri Chad aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yahuye na mugenzi we Abdulrahman Kulamala muri iki gihe arimo gusura ibihugu byo muri Afurika. Perezida w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi Roberta Metsola yari i Cairo mu Misiri ejo kuwa gatatu mu biganiro yahuriyemo n'abayobozi bo mu nteko yaho bavuga ku kibazo cy'abimukira ku nkunga Uburayi buha iki gihugu n'imiterere ya politiki mu burasirazuba bwo hagati.